Lara apa TV me aja digelejer nggak kerubung bilis. Payah, apa TV nggak berbilis ya. Pak, Bapak. Berapa comit to katuan Bapak? TV rawa me punya bilis. Ya pola bodoh kulen dalam TV na jong. Oh, bodoh kulen apa Pak? Area TV kan rusak ya. Wah, apa kakek jong? Saya goreng TV becek bari. Mipah romo rosak kakek. Pola pun kaki kayak mau komok jong kalau rusak ya. Emang komok dem Pak? Sering TV nara TV kona. Kona dem kakek jong. Saya TV kok kiru meleh. Are kan casing are siano ya, sejuba ya. Casing apa ya Pak? Sering TV nara rusak. Saya nggak loh, TV dia servisakin. Bokong komon boleh kudu minta beceng ya. Oh beceng tuh, masih ngore TV rokok TV anyar. Masa rusak TV? TV anyar. Aduh kayak pula kelok tau semete tangan. Nakilala ko Jakarta, pas tak tahu mati TV itu. Ke ceki isarya menun. Ah, deh. Waktu mati lain. Saluran. Buyak deh, cari manual deh. Aku pijan rosak. Aduh, ring mau disadin, boy. Wala tau mau becek. Ada jan rosak engan. Loh, Saden masih keluar. Den! Tagi lu, Den. Apa ke? Kecepat tagi lu sepeda motor aja. Beda apa ke? Kaki kamu, Den. Ya terlemel ke. Pokoknya terbeda palo naga kaki. Malu apa ke? Kaki bisa macet TV, Den. Ada apa TV lagi ke? Tang TV kok catang anak banyak bilis sedin. Muncang kok yang beda kulen di TV nah. Tetibung ko yo mag TV tengok menu wala jo. Menu. Le jo. Aku rosak. Teti pola kaki bisa mayu ntar ke rumah. Kalau berarti paham ke urusan TV aja ke. Ya main terbingko ke. Orang kok bisa di ke. Ya main. Telu ki jadi lah. Kok catang anak banyak bilis. Ayo. Dalamnya out. Cak. Tunggu. Sambil mengkolok TV kata ji ya ke uang lah apa ke? Mandun. TV tak auruh aja. Main. Ayo, ada apa? Main. Ayo. Dua apa? Kerja Odi. Aji ya Den. Kuat Fitron Den. Fitronnya merah ke? Kok catang anak banyak bilis aja Den. Iya ke. Banyak bilis songku. Iya Den banyak bilis aja. Kok manggil kaki kita taruh mailang bilis aja Den. Pernah ke? Kira dulu ke? Apa ketong bingko orang pada apa disebut tuh? Lulun. Je. Awal gaji ke? Aduh, Loh, volume ke? tuh. Masih ada pada nggak bungkus sama cek lo ni. Je ke bilis lah tak ada ke? Becek lah ke? Ada bilis ke? Ya kaki je Den benda mata ada bilis ya Den. Kayak macam cibut je. Maksudnya sengkor Den terobot dah kemper Den. Benda macam cibut kata dia. Kocang kaki terus ada bilis ke? Setengah ada bilis ke banyak kan ke? Pada remah ke? Repot soy ke? Palang sajen je. Jangan butuh TV dia sajen pelang komper. Ini kau cakap terus ada bilis ke?
Pernahkah kita tahu Din lebih TV Din? Kok kalah ngocak kayak gila. Kok kalau tahu cek TV ke anda iya. Ada iya baik ke. Mentero dia boleh TV nya kakek. Mak langga itu kang servis mertung juga. Wow. Ke bekas siapain? Mahal Tapi lah. orang makan nak. Mahal lah kalau ini. Ayo. Servis ku malang ke Din. Servis. Mapan nih mak langga. Toh Kang. Iya. Ini Saya ngajuan butuh tang TV Din. wah yang butuh. Jual. Saya ngajuan butuh tang TV Din. Pakai aku. Mapan mak langga aja. Itu apa betul lagi? Malang ke pada jerun jinan Din. Iya ke. Ayo lantaran. Ayo. Mat, kaki bibi Din amat. Ya, me tak dengar dina ke sedang dina ada tangken dengan akran ke. Orang yang keruah model kata je bisa membicara TV Din. Ini matong ke tengah-tengah. Maka yang kata dia unik gitu ya. Ke rumah ini jerun jinan. Tidak ada dunjinan. Tanya aku sama tadi. Mat, apa ke? Engkau berdepan lo naga kaki. Perlu apa? Tang TV rosak mat. Kok cantang anak berdebili sih? Kok nyorosak Din? Terus Pailang saja nan bilis ya cibut TV namat. Tambah rosak. Ya pula kaki bisa membice. Mau minta tolongan Pak Bijaki mat. TV ni kaki aja model apa ke? Setebel apa setipis juga? Putek Din. Mau tanya model TV ini Din kata kayak bisa membice ongku Din. Tebel mat. Loh. Mon TV tebel je tang proyek lah kan. Insya Allah bisa dididik sengko. Kang korokun may lang abilis kaki kan? Iya gila mat. Terus may lang bilis ya. Mau sita saja elang bilis ya. TV na cibut mat. Saja na ikaw laku sadin ya. Kaki salah orang ke. Sudah sadin kaki wakil serobo cek TV. Mawin ko cecele tengok. Ayo. TV na apa sih tak bisa pabicet. Saya nggak salah orang boleh Din. Deki saja cibut tang TV Din. Oke, langsung saja ke. Mapan aja. Profesional gitu. Mewat mat tengok akibat. Kamu TV na ha. Ria. Kamu tombol on off ke. Din. Pula lopot servis kaki Din. Biasanya tombol off om Din. Play off ke. On. Aduh. Pada budung ah. On off on. Off off. On off. Kamu tombol on off aja. Iya kolot lah kilo kacamata je mat. Iya re mat. Tombol om mat. Pas mak kita kolot. Pece mat ya. Lihat coba becek. Leji ya mat. Sita be elang bilis mat. Karbit trona mat. Fitron dia mana merek ke matong ke. Gendung gila-gilaan. Ya kempah cibut ke kapi je mat tak katon gemper mat. Ke dari bisa odi kira ke. Mapan nih ke servis ke. Mereka ada program ke. Ya lah mari keleng kok dah ada cuma lumayan. Cuma gelap orang aja. Ya temu sadin saja elang. Kok cara bilis sebut ada, cara bilis itu ada, ya tak ada kan. Cek dulu ya. Apa ini apa deh? Deh. Apa kau cari? Tidak rem aja. Kecamatan kau buang ke. Ari bener servis profesional ya Din. Marang kau tanya menepi apa? Pandangan. Pertama. Mun pandangan pertama mi atau deh nengi dina ke.
AP strip, AP plus. Kaja PT. Di rumah reservir. Iya, re. Ilo tomat lelang je lah kemper ada. Kore terus beda kemper. Ria mat, buku apa mat? Aje. Lah aje. Nah, ini sumber boleh aja. Dia iya dia. TV naga kerela sara dan naga. Ya kau ke pada ki. Ada ki TV monolog ngara ada ke. Iya kon aja mat. Kok kon beranak. Beni menolok mat. Apa? Kaki mat datang servis apa Redin? Aja pinter dia. Setia ke TV monolog ria bi pemerintah hapus. Nah, dia kayak di kaki je. Kan teh digitali. Oh deh mat ya. Iya. Terus ada rumah mau terus dia mat. Gampang ke kaki motor dia. Melaki STB. Laki laudi kaki. STB apa mat? Aju ke STB. Kaki laki rentar ke tuku library. Ngolah ngocah mela STB dia. Laki library kaki laule. Mungkin kalau STB bikin beli mat. Sering sekuan dewa. Ya munandi itu uli lah kala ke bingko mara pasang aki na. Mara pasodi TV na kaki lah. Ya teh ya kikala ya. Iya. Din kana. Apa? Kau jangan gelak lah hilang di din. Yang kini Hilang gila. Nomor boleh. Ya mat STB mat. Apa sakit? Ada STB betul di maka me pah model yang ngari ya ke. Di pasang ada mau ngari ya ke. Apa lagi? Iya itu. Iya mat. Aja lah pada kemper mat. Deh boleh mat. STB ke. Lah. Ini pasal je. Kak, ini kau seru mele STB. Bocah. Bocah mat. Apa mat bocah mat? Luri apa tak STB mat? Kamu STB. Ari mata STB mat. Surat tanda berkendara mat. Allah. Maksudnya sengkor ya ke STB set-top box. Coba roh si jalur KTP. Munari kan surat tanda berkendara ke akhirnya lakukan gendung kok. Remar itu kelanjutin. Lagi. Pola kaki jo servis tak tahu din. Ayo tuh. Kau jangan gila juga. Udah jelas lagi. Belum lagi STB. Kok tak lama tahu din. Hari tak STB na. Ane TV na pakun. Aku lejer din. Mulai STB ria ke. Lagi kelero. Ayo. Ntar katuku beli STB. Apa kaki? Berapa din?